Tuliram ronghang Dorsing ronghang puno lason kaning je do bidasing leng puno lahai kaning je nili arjulong social media long thaglong per kisona workers si banang than mo akor sorkarang chelar witami netum si counseling ni po netum si congress ong do posilasi son si kaning je setame la ke cobayalam ke lahelo nang lango gorop gogoi pulo te kamalo himonto enemy main enemy lahelo lasi ko posi la tumkang nilong po lasi gorop gogoi be himonto kita ta ke langpen jang thu tenglong la ke ne chimilai sinelo la ke Henru pen lang ateng lo lake chimili thik sonak thaksi dak kar benglong atame tuliram ronghang ke himonto ajur chor mati lasi himonto phan ke kroitum ana phan ke hedi la ke ne non gorok gogo ke la phan ke kroin la ladak chot kali himonto biswa sarma phan bang ke dhada nituma ke hai keching honai rahul gandhi sare tame la himonto biswa sarma phan aning dok de aposi dak bang ke alang tumsi nangche parliament faksi la tumsi em cm mla mp nangalongi pogalake amang amunda chihir nangne lo la bangke chok chelo la si non ni litum an ki duk kisung bangke do tumsi ladak ni tum chipahim pulong pola bangke pendak ni tum kuluni long atame ni tum ko mama dak rata tum aning ke hang la phansi msc ticket ame chingwai po haso teng si dak rata tum chingwai pensi dak ta msc ta thurpo la pendak lukela muni si dak thurpo lalo la si nilihin penal tum phan la social media thengno pen lan si nili pachini thekelo kardom churo lo alang li phansi ta me tangde puthot non ele tum kachong hong aluhi sa nangle ji dog lo langde alang li phanle puthot ele tum ake mang mate tum arjiding klui pen ake mang article 244a la pen dak karbiang long mainstream issue la ke tum pgr vgr lahai alam the puthak ele tum non ele tum mp mate honorable mp gorab gogoi phansi ta me nili arjudun pen nang tum phan boripon pon ele tum phan tardak pen apak lang poni phansi chalo